Nah teman-teman semuanya, jadi ini udah disajikan ya. Jadi ini nanti disajikan ke orang yang tahlil ya, ke sini ya, atau acara ngaturi ya, kayak gitu ya, tahlil ngaturi ya. Di sana ada nasi asin ya, nasi gurih ya. Ini ada serondeng, ada jenang sengkolo, ada ingkung ya guys ya, ada mie. Ini nasi gurih ya, tuh ambune, enak banget ya, nasi gurih. Ini ada sayur podomoro. Ini ada kerawu ya. Wow, ini ada ketan, kalau nggak salah ketan, di atasnya ditaruh telur. Dan ini ada apa ini, sambal goreng plus tahu ya. Sayyidina Muhammad Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kabeh. Balik mana channel YouTube Sari vlog. Anak ulah di pangan buaya. Selamat mendelok ya. Enak kerikil guys ya. Nah teman-teman semuanya, jadi di sini lagi pemasangan dekorasi. Mohon maaf, dekorasinya belum ya. Ini baru tenda aja, kalian bisa mendelok di sini tuh ya. Ini baru tenda-tendanya. Untuk dekorasinya mungkin nanti kalau tendanya udah berdiri seperti itu ya. Oke, Saryo sepil dong jalan yang dibuat untuk sementara orang lewat sepeda motor. Oke, jadi di samping ini kalian udah bisa mendelok ya. Jadi di samping ini tuh ada arah belok ke kiri ke Rewono. Nah, nanti tak sepilih biar kalian tidak penasaran ketika semuanya udah terpasang ya. Karena di samping-samping itu masih bolong-bolong. Tapi nggak apa-apa sih, tak sepil sekarang aja ya. No problem, no expect ya, tak sepilih guys. Jadi tak cerita nih ya, tadi Saryo itu udah pembukaan di sini ya, tetapi hujan, kalian bisa mendelok sendiri ya tuh. Ratanya itu ada air ya, baru aja hujan. Nah, tadi tak paksain ya, aku tetap di sini kehujanan, terus aku kayak kedinginan gitu. Akhirnya aku ganti baju ya. Kayak gitu ya. Ya pada intinya didongaknya ya guys ya, semoga nggak masalah hujannya sekarang. Yang penting nanti acaranya pas habis maghrib ya, itu nggak hujan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena nanti maghrib acaranya itu tahlilan atau tahlil ngaturi. Saryo tahlil ngaturi apa? Kemarin videonya udah tayang ya. Tahlil ngaturi itu cara Jawa ini wis ngaturi saeneke, bukan banyak guys ya, nggak sak ngumuetan itu enggak. Cuma sampai rumah Mbak Susi atau enggak Siti ya, sampai situ aja ya kalau nggak salah ya. Dengar-dengar seperti itu. Cuma 3 syarat guys ya. Cuma 3 syarat ngaturi seperti itu ya. Kayak gitu. Wah, enak pohku guys. Enak budeku, salim dulu bude tercantik. Nah, ini ada budeku guys ya. Oke guys ya, langsung aja, nggak usah ngalor ngidul ngitan ngulon ya, langsung aja tak sepilih area-area tempat jalannya dulu. Nanti kita lanjut videonya kalau udah selesai ke acara tahlilannya ya. Oke, tetap stay tune. Nah teman-teman semuanya, jadi ini belum selesai ya, belum terpasang semua, jadi masih sakmene ikat kemeng ya tuh. Dari tadi masih segini aja, tapi nanti kalau udah jadi insya Allah tak videonya sampai selesai ya, biar kalian tidak penasaran dekorasinya Sarito seperti apa. Kita fokus ke sini dulu ya. Tuh ada Ripin guys, mungkin dia lagi pulang dari sungai ya, cari rongsoan ya. Tuh dengarin sarungan Pin. Oke tuh guys, itu masih ada orang lewat ya. Nah masih, enak kepras tonggoku. Iya guys, kita ke sana dulu ya. Nah teman-teman semuanya, jadi tadi itu habis hujan ya, tapi alhamdulillah hujannya tuh sebentar aja, terus terang ya, karena kan acaranya tahlilan ngaturi kan habis maghrib guys ya. Jadi jam 2 tadi itu turun hujan, sekarang udah terang alhamdulillah. Ini pukul 4 ya guys ya, udah terang ya tuh ya. Jadi tak sepil area sini dulu ya guys ya.
Jadi jalannya untuk orang lewat tuh lewat sini tuh ya, kayak gitu. Kemarin udah tak sepil juga sih ya, udah diresiki Mas Mat, diresiki Mas Dayu, Mas Impron dan kawan-kawan ya. Nah jadi nanti di kesini kan tuh, ke sana ada jalan. Nah kayak gini loh guys ya, tuh orang lewat sini ya, jadi orang-orang pada lewat sini ya. Nah teman-teman semuanya, jadi ini belum selesai ya, tuh masih seperti ini, tapi ini tinggal sebentar lagi kok ya, tinggal ngerek ke atas gitu aja sih ya, tuh karena lampu-lampu udah terpasang semuanya, jadi tinggal dikerek mendur. Nanti kalau udah selesai atau udah ready, tinggal pemasangan dekorasi ya. Jadi ini nampak dari depannya seperti ini, tapi ini nanti di atasnya sini dikasih lah guys ya. Ini belum selesai sih, belum selesai ya. Tuh, ini masih belum selesai karena ini nanti masih dihias-hias segala macam. Alah nanti pokoknya tak sepilih ketika udah ready 100% ya, kayak gitu ya. Karena ya memang masih proses guys ya. Namanya masih proses kan, kalian tahu sendiri ya. Masih berantakan, belum ready atau belum finish ya. Nah jadi ini dikerek ya guys ya, dikerek ke atas ya. Jadi seperti itu, tuh ada mas-masnya yang masang tenda ini ngerek ya, tuh goleng tak kira goleng ke sini guys, aku takut Mbak Papiti terus disonggo ini. Tuh jadi ini masih nah kayak gini ya, tuh goleng ke sini. Oh masih menek guys. Oh kok iso menek ya, lah aku ini nggak iso menek loh ya. Tuh ini masih keren kali, bisa menek, bisa manjat. Nah jadi ini ada listrik guys. Dan ini untuk apa ya, nemokne manten ya guys ya. Kalian tahu sendiri kan ini ada 4 tuh, 1 2 3 4. Jadi nanti yang nemokne manten tuh ada 2 kembar maya cewek sama cowok ya. Jadi nanti biasanya kalau di kampungku tuh ini dibawa satu-satu, cewek 2 cowok 2 ya, untuk digantikan gitu loh. Misalnya si cewek ganti ke si cowok gitu ya. Dan nanti kalau udah selesai ditemokne manten nih ya, ini dibuang di atas gentengnya seperti itu ya. Biasanya nenggokku seperti itu ya guys. Jadi ini tuh sesajen ya. Jadi di tempat aku kalau ada acara hajat geden-gedenan wajib dan harus pakai sesajen ya. Tuh ini sesajennya banyak banget ya, kalau nggak salah berapa sajen ya, 13 sajen atau berapa ya tadi ya, lupa aku ya. Nah tak sepilih satu-satu. Jadi di dalam sini sajen sini ada pisang rojo ya, wajib pisang rojo. Terus ada kambil sajen juga. Jadi kambilnya itu kecil, bukan kambil yang gede dibuat masak, itu bukan. Jadi ini kambil atau kelapa khusus dibuat sesajen ya. Terus di sini ada jenang tuh ya, jenang yang kemarin diaduk-aduk orang-orang ya, dibuat nanti nikahan Saritul. Sama ada jenang sangka kolo ya, sangka kolo ya. Terus ada telur juga, telur bulat ya, ditambah ada nasi plus mie plus sambal goreng. Dan di sini juga ada gula, ada beras, sama ada empon-empon ya tuh. Dan di sini juga ada bunga-bunga seperti ini, di dalamnya itu ada kaca. Terus ini ada kendi kecil ya. Terus ada jongkasnya. Saryo, jongkas itu apa? Jongkas itu sisir guys, tetapi ini sisir-sisiran ya. Tuh kalian bisa mendelok sendiri. Ini sisirnya itu plastik, bukan plastik tapi kertas ya, yang disuwir-suwir gitu loh ya. Tuh.
Jadi seperti ini ya, for information, jadi ini wajib ya, sajen ini wajib harus ada ya. Dan ini jenang sengkokolonya guys ya, nanti disuguhkan ke tahlilan atau tahlil ngaturia tuh ya. Jadi di sini Mamika bikin 1, 2, 3, 4 ya, bikin 4 jenang ya tuh. Dibuat syarat aja ya guys ya. Nah teman-teman semuanya, jadi ini ada nasi ya tuh, nasinya ini dikepel-kepeli samping-sampingnya. Kata Yusun sama Mbak Yur tadi memang seperti ini adatnya ya, harus dikepel-kepel kayak gini katanya, biar mantenya itu langgeng nggak tukaran kayak gitu ya. Jadi nanti ini disuguhkan ke para tahlil ya. Dan ini ada ingkong yang udah mateng tuh, ingkongnya ini kelihatan endul banget ya, kalian bisa mendelok sendiri, ingkongnya kelihatan coklat banget ya tuh. Ini ayam lode ingkong ya guys. Dan ini sayur podomoro ya. Saryo sepil dong, ini apa aja kok campur-campur kayak gini sayurnya. Oke, jadi di sini memang adatnya seperti itu, ketika tahlilan ngaturi harus ada sayur seperti ini. Jadi ini yang pertama ada sayur kluweh, sayur kates ya atau pepaya, ada waluh, ada kacang panjang sama daun so, dan yang terakhir ada tawon ya. Tadi udah tak sepil tawonnya seperti apa, bukan tawon yang hidup gede-gede itu enggak ya, tawon anakan gitu loh ya, rumahe cara Jawane ya. Dan ini apa ini kerawunya, kulupan kerawu, ada 4 sayur ya, ada kacang panjang, ada daun kemangi, mohon maaf, daun keningkir sama daun kangkung ya, plus kecambah ya. Dan ini kelapanya yang udah dikerawu ya, maksudnya udah digoreng ya tuh kayak gini. Nanti ini juga disuguhkan ke orang tahlil ngaturi ya. Dan yang terakhir ini ada keleman. Kak Sari sepil dong, keleman itu isinya apa aja. Oke, jadi di sini ada kacang tanah, ada waluh, ada uwi dan ketela kaspe ya. Jadi seperti ini. Nah itu aja nanti yang disuguhkan ke para tamu undangan tahlil ngaturi ya guys ya. Nah teman-teman semuanya, jadi ini udah disajikan ya. Jadi ini nanti disajikan ke orang yang tahlil ya, kesini ya, atau acara ngaturi ya kayak gitu ya, tahlil ngaturi ya. Di sana ada nasi asin ya, nasi gurih ya. Ini ada serondeng, ada jenang sengkolo, ada ingkong ya guys ya, ada mie, ini nasi gurih ya tuh, ambune enak banget ya, nasi gurih. Ini ada sayur podomoro, ini ada kerawu ya. Wow, ini ada ketan, kalau nggak salah ketan, di atasnya ditaruh telur. Dan ini ada apa ini, sambal goreng plus tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurun billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala mayyitin istaujaba bi qira'atin al-zikrin istaujaballahu lahu jannah wa qala aidan yurfa'ul azabu anil anwat bi doai ahya al hadis al kama qala amabatu pangaksanipun para alim. Mateng para bapak tamu undangan, wawasan kalimat tahlil ingkang tansah kula hormati sahibul bait Bapak Yati sekeluarga ugi tansah kula hormati ing mriki, monggo sanes-sanes muji syukur dengersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula panjenengan sedaya wonten detik menika tansah keparingan rahmat nikmat taufik saha hidayah saking ngarsanipun Allah saged mangkempal dhateng menika dalem kanthi keadaan sehat wal afiat.
Mugi sedaya ingkang dipun paringaken kula panjenengan sedaya kusipun sakipul bait sampai terbatas menika saah langsung abad min hadi isaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sholawatullah ma'asalamuhu moga sareng-sareng dipun aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang salajengipun panjenengan dipun aturi mugi sakipul bait Bapak Yati keluarga nyuwun ikhlasipun penggalih nggih menika disuwuni bantuan waosan umul Quran utawi kalimah tahlil. Manfaat lan ganjaranipun sehingga dipun aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram lan dipun aturaken malih sedaya ahli kubur saking Bapak Yati, Ibu Yati ingkang sampun langsung dalam kubur wa usudihim wa kurim menika Mbah Abdul Wahab sekalian, Bapak Dimun sekalian, Mbah Jamal sekalian, Mbah Wadija sekalian, Mbah Supinah sekalian, Bapak Selamat sekalian, Bapak Yakub, Mas Musirin, Mas Musrifan Soho ahli kubur ingkang sampun langsung dalam kubur wa usudihim wa kurihim. Mugi lumampara datang ahli kubur kula panjenengan sedaya mugi Allah tansah paringaken sedaya papanipun dipun tampi amal ingkang sae. Akhiripun Allah maringi panggenan ingkang sekeca. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun maksud lan tujuan ingkang angka kalih Bapak Yati Pak insyaallah benjang enjing sekitar jam 09.00 Pak insyaallah jadi nikahaken putra estrinipun mugi-mugi anggenipun nikahaken putra estrinipun karena Allah tansah diparingi pernikahan ingkang sakinah mawaddah barokah. Amin ya rabbal alamin. Muga sareng-sareng nuwun pitulungan dhateng Allah, nuwun pelindungan dhateng Allah, mugi sedaya maksud lan tujuanipun Bapak Yati, Ibu Yati wonten detik menika angsapita saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ridhollahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti barakatina fawzun azam saat diberi cilani roda Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi kiram. Wa inna jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati tabi'in wa ahsanahum wa jami'il malaikatil muqarrabin hadratis sultan santi bidiri cilani radhiyallahu anhu wa ila hadratil rufi abiyasan asadili radhiyallahu anhu wa ila hadrat ibnu Athaillah as-Sakandari radhiyallahu anhu wa jami'i man tukirat asma'uhum bihadal majlis mausulihim wa kurihim wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi lan maghribiha bahriha wa bahriha khususan abana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa khususan man jatamakna hakunna wa bisababihi wa li ajlihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil Mbahil Wahhab wa zajatihi wa ila hadratil Bapak Dimun wa zajatihi wa ila hadratil Bapak Jamal wa zajatihi wa ila hadratil Bapak Wahid wa zajatihi wa ila hadratil Ibu Supinah wa zajaha wa ila hadratil Bapak Selamat wa zajatihi wa ila hadratil Bapak Yakub wa ila hadratil Mas Musirin wa ila hadratil Mas Musrifan wa jami'i ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana sana hadina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Kula khususaken calon temanten kalih mugi-mugi anggenipun pernikahan jodohan mugi kalian Allah dadi dadono jodoh ingkang manfaat barokah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidul Bait Bapak Yati sekeluarga saha ibu
Mugi Allah tansah paring ngapunten sedaya kekiranganipun, kekilafanipun. Mugi Allah tansah paring keselamatan, perlindungan, pitulungan, kesehatan. Mugi tetap diparing iman Islam ingkang istiqomah lan dipun tambah manah ingkang sabar ya Allah. Manah ingkang sabar ya Allah. Mugi panjenengan paring rezeki ingkang manfaat barokah, anak turun ingkang soleh solehah lan mugi anggenipun gadah damel Pak Yadi diparingono selamat boten enten alangan sedaya punten lan diparingono terang kalian Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Saya akan mensajikan suratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ana sami'na siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana rusulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Innama yuridullahu yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim 'ala
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده سبحان 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 الله العظيم سبحان الله عدد ما سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nawaitu dzikrata qurban illallah wa khuruja min jami'il ma'asi wa bid'an an jami' dzunubina wa dzunubi Mbahul Wahab sekenan bagimun sekenan baca mal sekenan bahwa sekenan baca man kutibat asma'uhum fi hadil warakat fa'lam annahu la ilaha illallah ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah ya latif ya khabir la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawli min ahwali mulahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mama ya wasi'al harami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar
rahimin farijan muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin rahim Batil Wahab sekalian Bapak sekalian Bapak Jamal sekalian Mbak Jami sedaya arwah ingkang dipun surat dan tenging menika kertas wa usulihim wa furim Mbak Jami iman dikurat asmaum fi adal majlis wa usulihim wa furihim wa manim tasabalihim lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Utamanya karena saya hendaknya suratul mustaqim suratul al-anbiya alaihim dan maghdubi alaihim waladhdallin amin fa insyaallah niki mangken barokah donga kula suwun panjenenganipun lewita pramila saderengipun kula tutup kula nyuwun bantuan suratul Fatihah lan ayat kursi kaping 3 muga-muga anggenipun gadah damel kang yati paring slamet paring aman boten nanten alangan setunggal punapa-napa ngoten nggih paring momon terang sing jelas sing duwe kain kena perang penak ngoten nggih contoh maksud lan tujuan kula panjenengan sedaya dalam iki asabita saking misanipun Allah Subhanahu wa taala ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitul kiram wala hadratin sayyidina Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Fatir Malik Ridwan wala hadratin Mbah Nabi Adam Mbah Hawa Mbah Nabi Yusuf Mbah Nabi Sulaiman Mbah Nabi Nabi Rijaz Mbah Nabi Ibrahim Mbah Nabi Ismail Mbah Nabi Ishaq Mbah Nabi Yakub alaihimussalam lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin sedaya master lan Bapak Yadi Ibu Yadi anggenipun gadah damel mugi-mugi diparingi selamat kalian Allah selamat ingkang gadah damel selamat ingkang sami rewang dateng mriki selamat ingkang dipun nikahaken lan selamat ingkang dipun ingkang nikahaken lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man kana yasbihu jawla witine ya Allah binatihi mama khalqahu marayukitu nabi samil ilmihi nabi masa wasiya kursiyu samawati wa ta'ala yaudu wa la yaudu wa la yaudu ma fawwal adim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man kana yasbihu jawla witine ya Allah binatihi mama khalqahu marayukitu nabi samil ilmihi nabi masa wasiya kursiyu samawati wa ta'ala yaudu wa la yaudu wa la yaudu ma fawwal adim bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man kana yasbihu jawla witine Benedihi mama khalqahu marayukituna bis samin ilmu nabi masa wasi'a kursiyu samawati wal ardi wa la yaudu wa la yaudu wa la yaudu untuk mawawal al-adim fi niyatul qabul lahumul fatihah awal hingga akhir sing jelas kathah kebuan kula ngringaken kula suwun panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wa tubaliyuna wa Allahumma taqabbal kita wa ma khalaqna wa ila jami'in Kusababati batabi ulama amilin wa muqanibina muslimin alamin wa malaikati muqarrabin kususun sekalian Inna muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat amin khususan ila amin
Allahumma ja'alhu bida'an lahu minan Allahumma ja'alhu walahu minan Allahumma ja'alhu Allahumma li rahmatan wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa siyadatan fil akhirah wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma inna alaina bisakana bil maut wa raja'na nar wa ila bisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Monggo sing iya. Oh, ngarep. Wae diatat-atat. Rawe. Jam piro sih? Jam piro mantane? Jape jam 8 lek tekane ya kali jam 10. Piringnya lali apa piye ora tekone ora tambahan. Wis 100 iki piring opo? Piye? Piring njaluk 300 dikek 100 lah ya. Ya kurang, nggih. Tamu jajan lancaran saiki. Kayak lancar gitu. Mangan pun yang lancar. Jajan itu diadai lancar. Nah ini. Lah iya to. Piring per 1. Lah iya mene kok tak tekokne. Tak tekokne. Mbok. Satu itu kurang, karena itu pengiringnya kira walimah kira dan itu satu ton kurang. Ayo. Nadi? Sampai nadi? Hah? Mantuk nama kok gak ana wong. Sapa sing nama? Hah? Apa? Hah? Dayu. Dayu. Sopo? Hah? Apa? Alah, buh. Ya, ya apa ra dintekne kok. Turane sing mangan sapa lek turah. Pokoke mentekne lek kurang ya digone neh.
Segone lek kurang. Hah? Pokoknya mbok entekne ya wis to. Yo. Enak juga pitulas lo, nek 20 gak mesti. Wis. Ngomong ngene kan. Ketukone udah lagi ngicil rumah saya. Ya, kalau kan obat. Iya. Berono neh to. Kurang lho. Ngomong. Boleh juga saya. Boleh. Kaget. Gong lagi piro iki 27 lagi kok. Nah, kurang kok to. Segone kurang juga nah ngono. Apa? Mantap enggak kira. Selawe Mas. Hah? Wes. Mày tháo được đèn mà một đầu. Cái này kan rất kenang gaya. Yang mana kita pakai rupiah lah. Sebenarnya kenang. Oh gaya ya sebenarnya. Ada merokok gak gitu lebih. Ya, tak kan sepang. Ya kalau mesin ambil sekeluar di jabu. Molo ya. Ya mana kemudian naik rokok ya. Tadi bagian lah. Pernah kan tuh saya? Iya. Gue nawi sare. Oh gue bisa tolong ini. Ya ngomong ya long. Itu tutup aja ya. Wes terus tak bro. Wes
Jadi kan ada laser kan, ada mau laser kan, anu piro-piro mana? Cuma yang leseran itu kayak ngono beda itu. Caranya ngono kan. Nah, yang teman-temannya. Oh, ini Pak. Wong biyen iki nak kondangan yo ngene iki ya Kang Ran ya. Nak kondangan ngene iki ya kaya. Tapi Kang Ran ki tukang andung kayak gayane kaya garo kayak gayane iki tukang andung. Bener ngene sampai terus yang sampai belajar ini itu gimana cara main dia nih harus membuat ngomong. Tambahane kayak ngono. No. Kan sudah itu kan. Ngombe pakai iso. Oh, iso lah satu TV. Jadi bukan itu. Ya kabeh no yo. Kabeh no. Kabeh no. Sel mandi. Nah, ibu. Hah? Wah, tumpang ini perkara mau. Perkara mawut. Perkara mawut doang. Hah? Yo cek turas segone. Oh, ada serasdeng. Ada serasdeng. Buat ini. Jangan kresek di diwing. Nah kresek hebat. Kresek. Ah, Amit. Yatna. Di Yatna. Sekarang baru. Cakar buat anjing kan ini.
Rasanya pri. Di anu. Coba. Ini kangkang. Ini kayaknya siapa wi? Warung wi? Yuda. Aroma. Oh, cangking ya. Cangking. Siapa? Hah? Dari Kadri. Apa? Rasanya juga. Oh, juga. Oh, ya. Pun. Ya sing kan bah. Ya, matur suwun. Matur suwun. Ya. Matur suwun ya. Ampun Kasi ako paliwan ng restaurant. Jadi Iya. Hah? Wah, ra genah. Ya gawane iki kok. Sing anane lho gono nggih ben pangan wong. Sing gane kreseke lho. Nggih nggih sepunten sepuluh wadah. Lah, sepurane semua akeh.